Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi klip. U novom klipu snimamo kako ćemo sastaviti jedno osnovno računalo. Računalo znači da bi radilo treba ove osnovne dijelove kao što su, krenut ćemo od matične ploče. Tu nam je procesor. Imamo dvije pločice rama koje su različitog proizvođača, ja se nadam da će raditi zajedno, vidit ćemo. Ako ne bude dao sliku, onda se kolju međusobno pa neće raditi. Crucial SSD od 120 GB, to nam je dovoljno da stanu Windowsi. Imamo Seagate hard disk od 1 TB. Imamo neko jeftino Xilinx napajanje od 500 W, ali dovoljno je to dobro da ovo sve odradi. Hladnjak koji će ići na procesor kad stavim pastu, jel? I imamo kućište. Kućište nije baš nešto, mislim nije nešto, novo je. Vidite, ima još ovu foliju, nije skinuta, šarkunovo kućište, samo što je malo odvaljeno. Ja sam to probao tu s nečim lijepit i tu gore, ali to se meni sve lijepilo, vidjet ću kasnije s nečim čim ću to pričvrstiti. Malo i tu sa strane dobilo po tamburi, ali nema veze, bitno da imamo u nešto ubaciti, možda je stranica je izgleda staklo. Tako da ovo će biti računalo, nadam se da će raditi, vidit ćemo na njega Windows 10 ili 11. Neko osnovno računalo, to je, ja mislim, Pentium, onaj 4400, on ima integriranu grafiku na sebi, tako da imamo tu i HDMI, da ga spojit ćemo ga na TV, a vid ploča ima i čak C izlaz, super. Idemo dalje. Prvo ćemo, ajde da vam kažem, evo ovako, znači se stavlja procesor. Kod Intela AMD ima svoje pinove na procesoru, Intel nema pinove, Intelu su pinovi na matičnu. Ove pinove ako zeznete, ove tu, ako slomite 2-3 pina, matična više neće dati sliku, jer kako, to jest kompjuter neće dati sliku, jel? Jer kako slomite jedan pin, on gasi ove izlaze neke, jel? I one više nisu u funkciji, a onda pinove morate ravnati ili zamijeniti ovaj cijeli soket. Procesor se stavlja, vidite kako ima tu ove zareze, tako i matično ima ovdje te zareze, tako da procesor ne možete staviti naopako. Biti može, ali morate gledati, slažete kolegu kockice, zapravo sve, nema tu neke kemije pretjerane, nema procesor je Lego. Ovo spustite i on je sad u svom položaju. Pastu za procesor, ovo MX2 Articul-Link, to su dobre, MX4 su još bolje. Sad neko povuče X, neko samo stisne malo, ja vam to uglavnom razmažem da budem siguran. Čekajte, prvo ćemo malo, ajde ovako, da budem siguran da on ima svugdje. AMD je prije, ne znam, 10 godina ili možda više čak imao u čošku procesora jednu rupicu. Po toj rupici pod navodnike se nije smjelo stavljati paste, ali ja evo, od kad slažem računalo te neke, ne znam, 2007. ja vam to razmažem uvijek ovako po cijelom procesoru pomalo i nisam nikad imao nekih problema. Možda će sad neko pisati u komentarima da se to tako ne radi, ali evo, ja radim i sve funkcionira 100 godina. Znači procesor smo namazali, idemo dalje, stavljamo hladnjak. Hladnjak od Intela, tvornički vam ima ove što se samo piknu. Znači ja mislim, sad na pamet, da ove sve trebate okrenuti skroz desno, povući ih prema gore, evo tu su već okrenuti skroz desno. Ovaj vam izlaz ide, to jest ovaj kablić vam ide u CPU na matičnoj, znači to vam je ovdje CPU, evo tu piše CPU, ne znam jel se vidi, vjerovatno se ne vidi, ali ajmo mi sad kako ćemo mi da, evo ovako ćemo ga ubosti. Znači nariktate na rupe, ovaj upada, upo. I mora biti jako čvrst, znači ovako, da ga klimate, on se ne smije se mrdat ništa, znači sad je dobro, nema okretanja, nema ničega. Kad skidate hladnjak, kad sklanjate sa matične, onda okrećete ove vragove i onda izvučete hladnjak, jel? I ovo nam ide, smo rekli, u CPU, znači on hladi procesor. Vamo, samo malo, nešto mi je to čudno, da, CPU fan 1, ovdje ide, ovako. Eto ga, procesor smo stavili, idemo potrpati rame, znači imamo jednu KingMax, jednu Samsungovu, oba dvije su od 8 GB i šta, koliko, 2400 su, koliko vidimo oba dvije. Jednu ćemo ubost prvi slot, a drugu ćemo ubost treći, evo ga.
isto znači na klik. I sad već imamo glavne dijelove gore za sam rad i da da računalu sliku, sve je gore. Sad dok sam tražio šarafe, vidite koliko šarafa ima, našao sam i pastu ovu MX4 koja je puno bolja nego ova MX2. Sad sam već stavio dvojku pa nema veze, nek tako i ostane. Makar znam da imam i ovu četvorku. Idemo ubaciti napajanje. Napajanje se isto bacuje na šaraf. Jel? Znači vidite kako su oznake na kući, kod nas će napajanje ići ovako. I ništa, grunete ga tu dolje i tu ga zašarafimo na 4 vijka. Evo sad ćemo zavidati. Da vam samo pokažem, znači ovakvi šarafi, ne znam da se vidi, da li je izoštrio, ne vidi se, jel? Ovi malo veći, s većim glavama, oni idu na stranice kućišta ili eto napajanje. Joj, sad mi je tu mrak, malo sam pogodio. Dobro. A pokušavam nekako da vidite šta radim. Još jedan šaraf na mjesto za napajanje. To je to. Sad ćemo fino, ja baš nisam neki umjetnik, ali ove kablove ćemo provući da idu od iza. Znači, pa ćemo onda od iza izvlačiti šta nam bude trebalo. Ovo se vamo, neki idu ovuda. Nećemo ništa pretjerano lijepo slagati, samo da radi. Kućište će se stajati dolje ispod stula, pa se neće ne vidjeti, samo bitno da služi svrsi. Evo ga, sad već imamo napajanje. Ovo nam je kabel koji ide na matičnu za procesor. To ćemo provući ovuda. Mislim da će dohvatiti, trebalo bi. Imamo ovaj limić da iza ne bude rupa, inače može biti može računalo raditi bez ovoga, a kad već imamo stavit ćemo i taj limić. Tu nam je kućište savijeno iza, ništa, idem to probat nekako poravnat pa ćemo probat nabiti lim. Evo tu je savijeno pa onda ne može da ulegnemo. Nekako sam ja to nabio i to sad izgleda ovako. Ja se nadam, vidite kako je tu bilo savijeno, mislim još uvijek je. Ja se nadam da će sad upast ploča tu nekako, da nam ostane ovaj limić. Ploča mora biti odvojena od ovog lima od kućišta, jel tu već ima šarafe, ali ako nemate šarafe na kućištu, onda morate staviti ove. Zašto? Zato što ako ploču stavite direkt na ovaj lim od kućišta, ploča će riknuti u roku odmah. Znači, pokidat ćete ploču i računalo neće dati sliku, jel? Idemo sad spojiti ovaj napon ovdje. Sad idemo ugurati u ovaj lim nekako je upalo, pokazat ću vam s druge strane kako to izgleda. Sad moramo na šarafe nabaviti, moramo tu nabiti, ne vidim di su mi, to je zbog ovog lima. Ako moram skroz nabiti jako da bi uspio na šarafat. Vidio, čim pustimo on se makne od šarafa. Dobro, idemo probati. Sad sam ja tu jedan šaraf zašarafio jer ovo kućište je svijeno i onda mi baš ne upada tu na rupe. Probat ću matično zašarafat makar da bude na 2-3 šarafa da se drži. Inače, kad sklapate novo, s ovim nemate takvih problema, ali s ovim imamo problema. Se drži ovako na jedno 3 mjesta i neće ona niđe. Inače tu samo stajati. Da vidimo, evo ploča ne pada. Drži se, idemo ubaciti sljedeće. Imamo hard, imamo SSD, a nažalost imamo samo jedan SATA kabel, pa ćemo spojiti SSD, a drugi put ću ja naknadno spojiti ovaj hard. Sad ćemo samo SSD tu instalirati još. Sve ćemo staviti, evo on ima ovdje 4 rupe i tu ima rupe za SSD, znači tu 1, 2, 3 SSD-a mogu ići. Ovaj ćemo zašarafati ovdje, a hard ćemo staviti, ne znam da li on ide tu dolje, jer ovako je ovo kućište za hard, njega ću naknadno tu ubaciti. Sad ćemo samo znači SSD tu instalirati pa ćemo ga onda spojiti. Znači SSD smo ubacili, tu je. Sad ćemo ove kabele, znači ovo su nam USB 3.0, ovo je audio za mikrofon i slušalice naprijed ili zvučnike. Ovdje imamo HD LED, Power LED, imamo Power Switch i Reset Switch, to su vam ove tipke i lampice gore i dobro, ovo sam rekao. Idemo sad to pospajati, to ćemo progurati negdje, da vidimo gdje su nam ti, prvo ćemo USB 3.0, ja bih rekao da su to ovi tu, onda ćemo ga samo šibniti ovako i uključiti ovdje. Dobro, idemo onda HD audio, to jest audio, ne mora biti HD,
On nam je ovdje, audio, HD audio, nikad nisam sklapao računalo ovako naopako. Dobro, audio je uključen, šta nam je još ostalo? Ostale su nam ove male, njih ćemo provući dolje jer to uglavnom bude skroz dolje tu. Tako je, imamo reset switch, power switch. Da vidimo di nam ide. Power ide dolje, reset ide gore, nadam se da ne spajamo obrnuto. Reset ide dolje, power ide gore. Znači to su vam tipkice na kućištu za upaliti i gasiti računalo. Naprimjer, ako je okrenete slučajno naopako te tipke, neće se ništa dogoditi, samo ćete računalo paliti na reset, a restartirat ćete ga na tipku za paljenje i to je to. Neće ništa crč ili crknut. HD LED ide dolje, power LED ide gore, plus mu je, ja mislim, uvijek lijevo, minus uvijek desno. Dobro, evo ovako. Ne znam zašto ovo rade odvojeno ovako, zašto to već jednom ne spoje, bez veze. A jedna pored druge je. I mislim da je uvijek isto, na svakoj matičnoj da je isto taj raspored. Možda prije nije bilo pa se zato odvajali. I ništa, još ovaj HD LED da gurnemo, evo ga, upoje, nadam se. Dobro, idemo s ove strane. S ove strane nam je ostalo još ovaj glavni napon da ide u matičnu. Ajmo ovako ćemo ga, tu ćemo ga progurati. Gdje gore. Evo tu odmah ćemo ga capniti. Evo ovako, opa. Dobro, treba nam struja, ovo je se struja, jel? Ovo vam je inače za grafičku, koji ima odvojenu grafiku. Onda uključuje još to. Bacit ćemo sad jednu strujicu za SSD nam treba, ovako, znači ovo daje struju SSD-u, a ovo daje da nam SATA kabel, da nam Windows prepozna taj isti SSD, njega ćemo ovdje uključiti pa ćemo ga provući ovuda da ide od iza i onda ćemo ga, trebalo bi cilja da ga uključite valjda u 1 ili 2, ali kad imate jedan SSD ili jedan hard u kompu, svejedno u koji god broj da ga uštekate, on će ga prepoznati i dignete Windows na njemu i on će ga uvijek. Dobro, ovdje znači ovaj kabel za grafičku nam ne treba, niti će trebati kad imamo kompu. Ovo nam je SATA viška kablovi i ovdje još imamo da uključimo, ovo se već pospaja na jedno u drugo, samo ćemo ovako uključiti, ja se nadam da će to dovoljno struje, mislim da se neće restartirati kompjuter, a biti to se kontam restartira kad je neko loše napajanje. Kad vam imate tako, ne znam, ko sad ovdje 4 hladnjaka spojena jedna u drugoj i samo jedan izlazi iz napajanja, onda se zna kompjuter gasiti. Ali mislim da ovaj neće jer nije to ništa posebno jako. I to je u biti to, znači sve unutra, stavit ćemo zadnju stranicu, možemo staviti u prednju jer ja mislim da ću to raditi. Idemo ga upaliti. Evo znači kućište je ovo prekrasno, to ću lijepiti kasnije, sad ćemo kresniti, Demo će dati sliku, znači može pomozi. Svijetli, ne izgleda loše, kontam da će po mraku izgledati još bolje. Eto kako fino izgleda jeftino računalo. Dobro, da vidimo sad i HDMI 3. Nema slike. Idemo vidjeti u čem je problem. Izvukao sam ovu jednu pločicu rama, pa da vidimo sad. Ajmo sad vidjeti bez jedne pločice rama. Znači bile su dvije unutra. Da vidimo, daj bilo šta. Ajmo. Možeš ti to. Dragi, ali moguće. I dalje nam ne daje sliku. Šta bi mogao biti problem? Sad, maknuo sam ovaj lim, jer kontam da je možda ovaj lim dodirivo matičnu, nadam se da ju nije zeznio. Pa ćemo sad vidjeti da li možda zbog toga, jer nije dobro matična ležala. Šta vi mislite, šta sam zeznio? Trebalo bi biti sve ispravno. Sad sam još nešto probao, pa sad ako ne da sliku, onda brate ne šljaka. Di se pali telkač, evo ga. Ajde da vidimo. HDMI 3 opet. Šta vi mislite u čemu je problem i kako sada ja to riješim?
Možda ploča ne valja. Ili procesor. Procesor jako rijetko rikne. Ljudi, evo samo da vam se pohvalim da sam uspio namjestiti, znači stavio sam rame na treći dio, na treći slot, jednu pločicu i bateriju sam izvadio i ponovo ubacio i evo dao je sliku napokon, brate! Sad ćemo dizat Windows. Evo na F11 se buta, uključili smo nazad sve što sam isključio. U EFI Windows 10 64 bitni jer Windows 10 mi još uvijek nekako bolje radi nego Windows 11. Ćemo 10 dignut. Evo sad ćemo dignut Windows install. I don't have product key. Bravo, Windows 10 Pro, tu klikni. Accept. To, next. Ovo dolje. Klikni delete. Ok. I na sljedeću particiju. Na ovu tu particiju klikni delete, ok, new, apply, stojiš tu na ovome 111 giga next. Evo ga, sad se instaliraju Windowsi, kad se instaliraju Windowseri mislim da će ići dosta brzo jer ima SSD, a bez obzira kako računalo praktički imate, osim ako nije neko baš ono smeće od procesora, onda ni nema neke razlike ubacili SSD ili ne, ali ovo je neki Pentium na 2 ili 4 jezgra, nemam pojma, taj 4400, mislim i on ima 10 godina, možda nema baš 10, ali 9,5, evo vidi kako brzo instalira. Znači sa 8 GB rama i procesorom starim 10 godina, on će za 10 minuta biti u Windows. Evo ga, za kraj Windows je instaliran, ulazi u Windows, još samo gurnem ovaj wireless stick u njega, skine update-ove i to je to. Eto, drago mi je da ste pogledali video, drago mi je da je kompjuter proradio i vidimo se ljudi, pozdrav!